Mga lalam aamanong Kapampangan, ampong mga santing nga siwalang manyulong, kingkayang pamana ampong kasalaysayan. Iniing petindayag da rin kayo nakan, kingkarelang pamagpawesya king pamagmasusi ning Sinukwan Festival 2024. Martes, November 19, merapat yaking Robinson Star Mills Pampanga, ing siwala ning suli kapamilitan na ning Paper Soul. Meto nga Literary Performance Art Group, Keti Provincia. Ing ligliga na ini, atin niya nga duwang kategorya. Ing spoken word poetry competition at ing kanakong siwala a online poetry writing contest. Kaya be karing pagmasusyan tamong kultura o ulin deni ipakilala da naman yung karelang Kapampangan. Wari kareng Kapampangan atin tamong mamuesya, atin tamong mamulosa, atin tamong miyayaliwang paralan nung makananuray kanta ing Kapampangan. Ininaing ikatlong banwang pamakyabe na ning grupo king Sinukwan Festival. Magsilbiya kanong dalan ini, bang medinan lang platform ning Young Poets king probinsya, agpang king founder ning Paper Soul ay Francis Palo. We're happy that we're one of the few groups here in Pampanga na we can help the youth reach their potential. Para naman king resident artist ng grupo ay Joshua Isais, makasaop yung pamagpawesya, bang manatili ang mabiyeng amanong siswan. Yung poetry po kasi, o poesya, yung pong kasanting. Kaya kung gamitan tayo po yung sarili tamong wika, syempre, kaya po, mas agamit tala po in a beautiful way din po. Ingyumo at paras ning mumo ng lugod. Iniing making tema na ring powesyang sinulat na ring participant king ligligan. Inya naman, parang Irwin Nukum ametong kareng judge at trustee ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI, akmaya iniging tema ning Sinukwan Festival 2024, a kulturang amana, sukat ipamana. Ininggawan tamong ini, paralan niya para tipa tamong keng level da rin kayanakan. Kasi makananutang ipamano, ingge katang kultura, ing amano tamo, nung ikatipa kitang mismong panandaman ng pampilubluban da rin kayanakan. Apulula rin maging finalist king mumunang kategorya spoken word poetry. Ikwa ng Cristel Katage ing first place. Asong kit na namang Mark Brian Laksamana ing second place. Kabang katluya ay Princess Elaine Vergara. King online poetry writing naman, ikwa ng Ralph Adrian Dungka ing first place. Second naman ni Efrain Mendoza, kabang third ay Rodrigo Isaiah Escoto. Kaya belamo naman kin top 5, Dinika Salalila at Aison Agustin. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.